Ena izmed osrednjih tem pogovora med ruskim predsednikom in savdskim kraljem je bila možnost tesnejšega sodelovanja med obema pomembnima proizvajalkama nafte, kar bi lahko vodilo do dolgoročnega sporazuma za omejevanje črpanja nafte in preprečevanje nadaljnjega padca njenih cen. Savdskega kralja v Moskvi spremlja tudi okoli 100 poslovnežev, ki so z ruskimi kolegi sklenili nekaj več 100 milijonskih poslov. من البلدين وإيجاد أرضية اقتصادية وتجارية واستثمارية قادرة على زيادة الاستغلال وتقوية الميزات النسبية لصالح البلدين ودفع عجلة التبادل التجاري بكل محاوله وفق الرؤية 2030. Среди перспективных отраслей, по которым сегодня были достигнуты договоренности, упомяну, конечно же, энергетику, но не только традиционную, а также и атомную энергетику, сотрудничество в освоении космического пространства, в агропромышленном комплексе, в инфраструктурных проектах. Saudska Arabija, sicer tesna zaveznica Združenih držav Amerike, je v zadnjih letih začela iskati zaveznike tudi med tradicionalnimi nasprotniki Washingtona. Rusija pa je z veseljem zagrabila priložnost za povečanje svojega vpliva na Bližnjem vzhodu. Prav ta regija je bila druga osrednja tema pogovorov med obema voditeljema. Президент Путин и король Сальман провели углубленный и доверительный обмен мнениями по наиболее значимым аспектам ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки. В частности, особый акцент был сделан на Сирии, Ираке, Ливии, Йемене, на ситуации в зоне Персидского залива и на палестино-израильском урегулировании. إننا نؤكد على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وأن تكون مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية المرجعية للوصول إلى سلام شامل وعادل ودائم يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وإن الأمن والاستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط ضرورة قصوى لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي مما يستوجب التزام إيران بالكف عن تدخلاتها في شؤون دول المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار فيها. Posebno pozornost sta obe delegaciji namenili tudi reševanju krize v Siriji, pa čeprav Rusija in Saudska Arabija v sirskem sporu podpirata vsaka svojo stran. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بالشأن السوري نعمل مع روسيا عن قرب لتوحيد المعارضة السورية المعتدلة وتوسيع نطاقها لتستطيع أن تدخل في العملية السياسية في جنيف. Državi sta se zavezali tudi k skupnemu boju proti terorizmu, ki da predstavlja veliko grožnjo za varnost in stabilnost držav. Da v boju proti terorizmu misli resno, je Saudska Arabija včeraj dokazala tudi v praksi, ko so saudske varnostne sile v Rijadu razbile teroristično celico tako imenovane Islamske države in pri tem ubile 2, zajele pa 3 teroriste.